Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Umayak man nagtugaw dito'y sangot ti Tirsinam, numabalin maray. Mabalin latamot amaray. Matagtaka na ngamin dita waiting shed nga agururay kinikwaraw. Apay, anya orasan na aya. Pasado alas 8 iti bigat. Awan mala daw siguro mananday jay nga agbiyahe. Ay, rumbang kuma, alas 8, addan dito'y nikwaraw. Kas jay ni Kwarog, saan nga agpapadat yung oras ti biyahe na? Anya! Apya nagsubli ka, tuyeng. Saan ang nagbiyahe ni Kwaraw? Diyak na uray. Saan ayang alas 8 iti bigat ti ilalabas na ijay? Kumaa, kuna ni Mari Kwanang, saan nga agpapada ti oras na? Nay, apay nga yakas te. Ay, nailawlaw anak ki din anapan nagururay. Naglugan ka kuman na iti tricycle. Nangingina ti plitik iti tricycle ngem iti jeep. No apay mga minan, di kwarog tinagbali na driver ti jeep. Siyempre takukwa ni uncle na nga inteng jay jeep. Or-orayan na ka ni Marituyang. Napnapanam nga main. Insyap ko tilugan. Isumot lagayam ang awan ka. And the beat impatarimaan kaw. Numalpas, ibiyahik taon. Kasanungay daytad. Ado mo ti mailawan nga gururay kan ka. Ganos da pa'y lang nga kagawad. Madadaal ka iti pasaheros mo no kasta. Kay kayat da ti jeep kaw. Da nababati pliti da. Kumpara no aglugan da iti tricycle. Napanak na ngayaw iti pagsungrod ta, ijay baker. Tuyay. Ay, nasayaan. May sabon taon, tinaurnong ko ijay, igit ti kalsada. Anya, nagadugayam tinalam. Ay kito na. Inakurayan ti jeep ni kwaraw, ta iso ti pangiluganak. Una, napya ti jeep na tanalawa ngem iti tricycle. Sa nabalay tamang tedak to iti pliti na. Nasayaan, tapno mamaminsan ang maisang putto ditaw. Pakilugan ko man dahito may sabunton ti kayo ditaw, ikwaraw. Ay, sana mabalang tataba daw. Anya? Kitaan nyo akabarbaro da ito yung jeep. Kargahan nyo lang iti kayaw. Ay sige mo na, kwaraw. Saan nga ro da mabalain? Agpliti akmait, apay ngay, ta sana mabalain. Aguray kayo langan iti sabali a jeep. Taydaan. Anya? Unfair mo ti kasya nga aramid ni kwaraw, paray. Apay aya paray. Agpilpili mo iti kaya nangailugan iti jeep na. Ay, Kayo only, ilugan ko kuma, di na kayat. ay, hoy bakit apay kay? Sige ta kasaritak to man di kwaraw. Ay, agyaman paray. Saan mo kanumod ngayon lugan di kayo ni Paribadong kwaraw? Kasanaw, nakarugrugay itangkay. Nakarugurugit? Nakabitpitak. Ay. Kinuray ni tataba daw. Inton maminsan ilugan mo. Tapno awan may bagbagada. Nagrigat yag dalaos. Kan may isa, jak kaya tinarugay. Ay, ano sama? Nagalistumot na, nagipulong kada kayaw. Manipod igam ni Kwarog ti jeep. Kaslamat ko kuanan. Anya? Basta latan ipan na kano iti shop no kayat na. Ay, sa nabali tinasken ket ipasada na ti jeep. Ay na, saan lang ani Paribadong ti adda reklamo na kan ni Kwarog. Oh! Wen, talaga kano nga istrikto ni Kwarog. Napili pa iti pasaheros na. Sa nabalita binagaakmutan ni Kwarog nga agan anaos. Ay, rumbang laeng, integ. Nagparada dito yan ti jeep ni Kwarog maray. Rumwartan. Dito'y dangamin ang mangal daw, Maray. Sige, rumarta nga rudan. Mapantamot ag kapibasit, Maray Kwanang. Sige, siya kunti agbayad iti kapita kan merindata. Ay na, agyaman ak, Maray Kwanang. Nalpasa ko na nagkapay. Panawan kapay maray. Uray siyak. Papanam ay ha? Agdardarasak nga main.
At dapay mapan ko gatangan di ta si Dag. Sigay, urayan kan tungaruden ijay jeep maray. Wen, pakibagam tulangan kan kwaro nga urayan dakpi eh. Di kag danag. Agyaman akmaray. Mapantayaw. Mapanan ti oras. Ay, aguray ka pa'y kwaraw. Kwaraw! Aw. Ay, mabitla ang kwaraw! Nabati ni Marijuana! Ay, para! Nay, apay ngayon sardeng mo ti Jeep kwaraw. Nagtatiks niyang kalinteng. Urayan tayo kano dito, awi. Anya? Iso ang mabalin nyo pa lang ti rumwar iti Jay. Ay, naimbaglakit din tadapay urayan tayo ita ditoy. Sige, anusan nyo pa yung urayan niyang kay. Hello, Marituyang. Umawawag ka maot. Ayan mon maray. Adag dito igit ti kalsada ah. Agur-urayak iti sabali a pagluganak. Ala, aglugan kan. Bareng maabutan na kami pa'y ditoy maray. Ah, Si Marden kami dito igid ti kalsada, tadda ka no urayon may. ay no kasta nga road, mangkita ak iti pagluganak. Ta sambuteng kayo. Marikwanang, umay kan ditoy. Ay, agyaman akta, nadanon kayo laang dito, maray. Wun nga raud. Naimbaglaangan ta da nagluganak a nagturong dito. Ay, wun nga raud maray. Naimbag ata nakamatan na kami pa'y ditoy. Awan ko man ti pagluganam. Kunakmat ngamin nga orayon, dak. Ibagbagak mo't kini kwaraw. Ngam pinataray na mulatan ti Jeep. Ay, no awan la ko madagiti purchase ko at agilakaw. Ken bagahek ang nakalugan dito'y jeep. Ha? Diyak ko man kamatan pa'y. Kamahudyanan na. Ada kayo mutlangan ang kail. Eh, kasano? Di mo lang malpas ti sa una dyan nasabat ko dita. Kompleto ka di mo lang amin a pasaheros to jeep. Kompleta ang kapitan. Alah, paandara mo ti jeep ta intayon korog. Arigla daw ang kail. Anya? Pinanawan na ka ni Kwarog iti-igiti kalsada ko na. Wow na, masurunak. Naimbaga ta da nagluganak. Ay, naglukon na ita Kwarog no kasta. Saan na abagay ti agmaniho iti jeep? No kasya mo lang ti aramid na. Maray. Kan uray dagiti bagahe, itinag na latan. Di pa din madadaalan no anya ti karga na dagita bagahay. Kauan ah. Kanayon ko mga bagbagaan ni Kwarog. Ay, sus, apay ngay. Isu adjakon kayat pa'y ti aglugan iti jeep na. Ha? Aglugan naklangan iti sabali, amabalin ko a pagluganan. Apay adinak inkan kano iday. Ay, kuha nga main, kagawad. Agdardarasak. Kat, gapota kasta, dinak inkan kanon asinardengan. Sang butak kami ti oras ka, kagawad. Tadda pa'y papanak. Isumo lang ay nururay yun ni kapitan. Kuha nga main. Ingagaram samot. Apay, adabasol ko kan ka. Ay, awan, kagawad. Apay nga rod na aramid mo kanyak tikas jay. Agdardarasak nga raud. Kan may isa, amok nga da pagluganan yung mutla nga sumurot kada kami. Naglugan ka ngamin pa'y lang iti Jeep. Nangina nga ron ti gasolina ita. Na, Nasaysay atin ti kas dyan nga naramid ko at bukod ko matilugan. sa bagay ah. Nulakot ta saan nga ado ti pasaheros. Isugayam ako nak nga urayan dakdakwaraw. Tadagayam pinanawan da may sa pasaheros na. Anya, Ika po iti panagururay da kanyak. Nakamatan na mutlaang ni Kwarog. Ni Marikwan ang tinabati. Imbag ata dalugan ang nagluganan na. Damagam no kumplito amin ang nakalugan dagiti pasaheros mo. Subliak ko ma. Kunakmat nga da sa bali mabali na pagluganan da sumurot dito yung kabildatan. Ay, madya. San akastat, aramid mau. Angkail. May sapay. Di kag pili-pili iti pasaheros.
Kaya hindi mo basta itinag dagiti bagahe dagiti pasahiros mo. Ha? Ado, dagiti indandanon da kanyak, ama di nga ugalan. Ang firmo ta, ramid da ita akwarog. Anya, No ni pare enteng tagpauray. Urayan da, uray mabayag. Ngam no ni kagawad kuha ng ti pasaheros. Kat agpauray, panawan na latan iti igiti kalsada. ngarud At daklang iti kinitusakon da ita akwarog. Nakais-istrikto nga main. Naimbaga, tada nagluganan na tricycle. No awan ngay. Kasanuntupay nga ang makaaway dito kabildatan. Gawad, sorry ay tinapasama kiday. Ikaray, sana na maulit na ijay. Iso apakawanan da ko ma. Ay, Ito lang ana amiris ko tibidot kao. sige, napakawan kan. Kaut, nasayat mo ta nakaamiris kan. Kinapudno na. Inikat na ko ni Angkyle kas driver ti jeep na. Kasta, Iso ngagsubli ako nagmaniho iti tricycle. Na, tricycle mo't itan ti igamaw ko araw. Wain tataba daw. Dahita siguro ti bagay maw. Tadalimate ti aglugan king ka. Ha? Saan pa mabalin ang mailugan dito ti atiduga kayaw. Hey. Wingayam. Sorry mate. No di ka inlugan iday. Kanti kayo pagsungrod jaw. Ay, awan kanya akong dayjay ko araw. Ay na. Agyaman tataba daw. Ay na, Kwarong! Agbalin ka na saya at kadagiti pasaheros mo, tapno awan maibagbagadakan ka. Ala, sigay! Ditan, tinagyibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.